college ka khonge ikaleng department nge ti nia government Champhai college ka kakala 2017 na English department na ka graduate. Your height plus DOB ka height hi 5'6" approximately nia ka sangwak lawa 1995 April 20 ya kapyang. Favorite supermodel to Naomi Cambell. 2013 na Champhai Secondary School Champhai Sport Closing Functional somna zongzong bulti si lori la sa tu kha ini em tani law kha mitrum kha chuan a moment like this ti ka sa you work will improve tur hian Miss Universe will hi ana sala ka ti work amoi law ti nan loving ya improve ka ngai la sa tu ka work hi moi jong try na de po mi law sha pui don nia Champhai nge ai zone no mi ti Champhai no am ka ti ber Mizoram ma khoi lai ve nga nge om ti nan mo tu na hian Champhai zo ta nga me ishat lawa support tu chi tam tak kan mo zam su ang che eng ki ma confidence ber kho kaman lom ta ki o mi no support ja do na thi to pin no chang try pui mo don ya communication hi in prepare na sa lela imami ten example and set to ng society ni e kamami te kha ki akapit lo tak tak zo pen yan hum ka zui zo do nang mo hey thi to pin ke prepare chang perdon sang kutin na ang kha nei the don si da wa kutin nge jing chang ni than he ka kutin hi ka tan bet jing chang ka thang in school ve lang ka chin lo soi do am manem hol de school class 4 thleng chuan class 10 thleng PS school chuan Champhai Secondary School class 12 government Champhai college kazawa chuan MZU MA tuna MZU BEd ka training mek can you speak English fluently just asking let the time come and we'll see MZU CCF kan start he is ya chika van lo om tak em no support char don ya your height 5'6" jadi sai lo hi cousin na mi o cousin ni a ko unaw pa ko min ki mamin support na min chong tak tu Champhai college a thole tu na tinim pathian zara kan dam pathian je mati chuan thole ka du lu tu ka kala tu skincare routine le pianal san skincare routine hi ka nei lawa chuan pian hi na ka ti lo na lin lo ti ni chuan ka lo mi pathian ma som na ni de thao ve chine big taking class 10 kan ni live na thao ve thil tu favorite song tuna tak chuan BTS Dynamite Miss India ai tel huna po min she vereng ro shetere mai kom chak pa sette hupurem hupur khop mai ma se tu ti ro chuan phur ga ti Miss India talent round na Miss Mizoram isho ang twin one khani le the se nya tuna hian Miss India Mizoram ai o thei during kin audition zo nia Mizoram ai kan o zo ve thei don te ni chuan kan tum don nia favorite actress to Blake Lively le Anne Hathaway Dizong ka tun chuma ka Q&A ron ti the te chuni mai se pathian zara kan tama pathian re mati ni chuan kan nei mole cheu don nia take care everyone bye bye